Namakuru agezweho akomeye cyane yemeza neza ko umutwe wa M23 wongeye gukora ibitendo bikomeye cyane nyuma yuko byamaze kugaragara neza ko intambara ikomeye cyane iri kuba muri Kivu y'Amajyaruguru neza mu gace ka Rubaya. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ingabo za M23. Ubu tuvugana amakuru aragaragaza abawazarendo benshi cyane bamaze gucakirwa n'ingabo za General Sultan Makenga, byemezwa neza ko nawe yibereye mwabira bice nk'uko amakuru bigaragaza, ariko benshi bakaba bavuga neza ko uyu mugabo Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga yaje guha aba basore ba M23 itegeko rikomeye cyane ririmo kuba bagiye gutanga ibihano bikomeye cyane kubafatiwe ku rugamba ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bahirahira mu kubuza M23 imipangu ndetse n'imigabo n'imigambi yari ifite. Namakuru agaragaza abawazarendo benshi bicaye hasi muri ibice bamaze gucakirwa, bivugwa neza ko bamwe bari bwicwa urupfu rubi cyane kugira ngo n'abandi barebereho ibi bitero bigamije kwambura M23 ibi birombe bya Rubaya bya zahabu biri gukoranwa imbaraga zikomeye cyane na Kisekedi hari kohereza n'amadrone muri ibi bice. Ibi ndabigarukaho ndakubwira byinshi cyane, nanone ndakubwira ibikomeye cyane byongeye kubera Rubaya. Kajugujugu z'intambara zongeye kurasa mu bice birimo abaturage ndetse n'ibice bisanzwe bicumbikamo abashyitsi cyangwa se abameze nka ba mukerarugendo bagenderera ibi bice. Ubu tuvugana Kisekedi yongeye kwica abazungu, ibintu byamukomeranye ku rugamba, ntabwo ari gufatwa nk'uri mu ntambara ahubwo ari gufatwa nk'uri gukorwa ibyaha by'intambara. Ibi ndabikubwira. Turajya no muri Kivu y'Amajyepfo kubwire mu nkengero za Uvira, Mikenke ndetse n'ibice bya Minembwe akomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza umuhate ndetse kugira ngo kibe cyakigarurira ibice bya Minembwe, ariko byagoranye. Hakomeje kuvuga amasasu menshi cyane, aho n'ingabo z'abarundi zakomeje kugaragara muri ibi bice. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu turi kwibanda ku butaka bwa leta ya Kongo. Ni ibintu bigaragaza ko urugamba aho rugeze hatoroshye, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo twagiye za Rubaya habereye ibitendo karahabutaka, aho M23 yongeye gufata abawazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari baje kugaba ibitero ku birombe bya zahabu ndetse na za diama koruta biherereye hariya neza Rubaya, ahazwi nyine nko muri quartier y'ibirombe. Ahangaha hasanzwe hafitwe na M23 kugira ngo ibi birombe byavugishije benshi, kugeza ubwo Kisekedi nawe ubwe yagiye ajya mu nama zitandukanye ndetse akagenda atanga ibi birombe nk'ahantu azamuha abasirikare ndetse n'intwaro, nyamara akabitanga atari bifite mu maboko ye kuko bifitwe n'ingabo za M23. Imbaraga z'umurengera uyu mugabo yongeye gukoresha kugira ngo Alliance Fleuve Congo M23 ize kuba yava muri birombe maze abone uko amurika ibi ku banyamahanga ngo bamuhe intwaro ndetse n'abasirikare baza kumufasha urugamba. Ibi ntabwo byamukundiye kuko ibitero ari gukora byaje kuba imfabusa nyuma y'uko M23 yaje guhongera uburinzi ndetse ikaza kurindira kure apana guhagarara muri ibi birombe, maze akaba ariho intambara ibera. Amakampani y'Abashinwa niyo ari gucukura muri ibi birombe akorana na M23, mu gihe abawazarendo bakomeza kuza kuhagaba ibitero bakomeje guhura n'uruva gusenya. Abawazarendo n'ingabo za leta ya Kongo barimo baratungurwa ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru, dore ko byamaze kugaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kwifashisha drone ndetse n'izindi ndege z'intambara za kajugujugu bakaza kumisha ibisasu muri ibi bice. Aha rero M23 niyo yamaze gutangira umwitangirizwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakumiriwe kure ndetse hafatiwe benshi cyane, haje kugaragara na wazarendo zicaye neza, isoni n'ikimwaro ari byinshi cyane, bigaragara neza ko bafatiwe kuri uru rugamba. Ni inkundura ikomeye cyane yo kwigarurira ibi bice, ariko byakomeje kugenda bibagora nk'uko amakuru bigaragaza, aho benshi bemeza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo uretse kwemera ibyo zisabwa kwigarurira ibi bice, hatabaye izindi mbaraga z'umurengera z'amahanga bigoye. Ubu tuvugana abasirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora ibyaha bikomeye cyane byo kurasa mu baturage. Ibi byabaye nyuma y'umujinya ukomeye cyane, nyuma yo kunanirwa kwambura M23 ibi bice ndetse kugira ngo ibe yahava maze baze gusigara bahakontorora. Ibi
ibintu ntabwo bikomeje korohera muri Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kugenda hagaragara ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mvuga Kivu y'Amajyepfo urajya wumva ibi bice byegereye u Burundi ndetse n'ibice bishyira ku Rwanda mu burengerazuba hafi na za Bugarama. Ni ukuvuga ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo nyine, za Uvira n'inzira zaho uturuka hano za Bukavu werekeza Kamanyoru ukomeza hirya za Sange. Aha rero niho tugiye kwimurira inkuru zacu zemeza neza ko imirwano ikomeye cyane yabereye muri iki gice, ariko kandi hafi n'umujyi wa Uvira mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Abasirikare b'Abarundi bongeye guhangana na M23 ku rugamba, biza kurangira M23 bagaritse nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko twirwanaho ndetse na M23 bakomeje kugenda bakora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho babashije guhagarika izi ngabo za leta ya Kongo zari zakomeje kubataka ndetse zibamereye nabi muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragara. Induru zakomeje kuvuga, abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko imbaraga ziri gukoreshwa M23 na twirwaneho ngo ari imbaraga z'umurengera, mu gihe ibi bice bigaragaramo ingabo za leta ya Kongo n'Abarundi basa naho bacitse intege. Icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo, benshi bemeza neza ko gutsindwa urugamba bisa naho bifite ishingiro, ariko benshi banemeza neza ko n'ubundi batigeze barutsinda mu gihe iki cyorezo cyari kitaragaragara kuri ubutaka bwa Kongo. Induru zirimo ziravuga, ibisasu biremereye cyane bikomeje kugenda abyumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho twirwaneho ikomeje guhangana ku buryo butoroshye. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugerageza kuba zashyiraho amabariyeri akomeye ndetse n'ibirindiro bibuza izi ngabo za Wazalendo, Abarundi ndetse na FARDC kwinjira mu bice bya Minembwe. Benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye, ariko bari kugaragaza ibimenyetso byemeza neza ko FARDC ikomeje kugenda ikora ibingibi mu gihe M23 yarekuye bimwe mu bice. Benshi biyumvishaga neza ko urugamba rusa naho rugeze kuri finali, ahubwo bisa nkaho urugamba rwagiye rwakomera, ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo urugamba rukomeza kugenda rubakomerera. Ibintu ntago byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ku butaka bw'u Burundi, nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko hari abagerageza kumwitana muri iyi leta ye. Uyu mugabo mu magambo yongeye kuvuga yavuze neza ko atazihanganira na rimwe abatagendera mu mujyo we, ndetse yongera kuvuga ijambo benshi bafashe nkaho ari ijambo ry'ubwishongozi. Uyu mugabo atarakwiye kuvuga mu gihe ari gutegura amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba vuba mu minsi iri imbere, ndetse ibintu bisa naho bishobora kutazamworohera. Yavuze neza ko ubu ngubu uyu munsi uwumva adashoboye gufitinga muri filozofiya babo mu nzego za gisirikare n'abandi bayobozi, ngo yakabaye yegura. Ibintu bafashe nkaho ari ukuza gufata iki gihugu cy'u Burundi akakigira akarima ke. Ibintu ntabwo byoroshye, reka nkubwire ibyizi nkuru ndetse n'ibitero bikomeye cyane bya rubaya n'abayobozi ba Kongo babiguyemo. Ibi kandi uraza gusobanukirwa impamvu nyirizina Tshisekedi yakomeje kohereza abasirikare muri ibi bice yanze kuryama, wenda atarabona uko yakigarurira ibi bice bya rubaya. Ibi kandi ndabigusobanura n'ibiri kubera hano za Masisi. Ni inkuru zigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisunika gipushinga ibishoboka byose ngo kibe cyakigarurira ibice bya rubaya. Tshisekedi yijeje abazungu barimo Ababiligi ndetse n'abandi, ndetse benshi bemeza neza ko harimo n'Abanyamerika muri rusange. Aba bose Tshisekedi yagiye abizeza amabuye y'agaciro, nyamara igihe yagiye ababwira ngo azabazana akabereka aya mabuye ndetse n'aho bagomba kuyacukura, bakazana amakampani yabo bagakorana, maze ngo nawe bakamuha abasirikare n'intwaro ndetse n'ibikoresho by'ubutasi bikomeye cyane. Nyamara ibi yabikoze yirengagije neza ko ibyo ari kwizeza aba bazungu bisa nkaho atabifite mu ntoki. Ibi byari bifitwe na M23 kuko niyo ikontorora rubaya. Iki rero nicyo cyatumye Tshisekedi ajya ku gitutu gikomeye cyane cyo kugira ngo arebe ko ataza gusebera mu maso yabo yagiye imbere yikomanga mu gatuza ndetse arata inkovu z'imiringa yerekana ibyo adafite. Kuri ubu ngubu rero aba yamaze guseba ku buryo bukomeye cyane, kohereza imbaraga z'umurengera za gisirikare muri ibi bice. Benshi bari bazi neza ko Tshisekedi ashobora kuza kubikora nk'uko ari kubikora, ndetse agakoresha n'izi drone ndetse n'akajugujugu z'intambara akaba yakigarurira ibice bya rubaya. Nyamara ntibyamworoheye kuko ubwo yabigerageje ibimodoka byinshi by'intambara bya BM24 Combat tanka nini zirasakure, imbunda nini n'intoya, abasirikare mu matsinda atandukanye, abakomando ndetse na special force, aba bose bari bamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Cyari igitero wabonaga neza ko gikoranye imbaraga z'umurengera
ndetse no mu kirere hari kajugujugu zigera kuri 2 ariko iyi M23 ntigeze ibitinya na gatoya, ntigeze ikangwa no kubihagarika. Ubu tuvugana ibi bitero byasaga naho bifite imbaraga zikanganya, ariko byaburijwemo kuko abasirikare ba M23 babiteze imitego ikomeye cyane muri uyu muhanda werekeza Rubaya, ndetse bivugwa neza ko hahise habera ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Ibi bimodoka benshi bemeza neza ko byamaze gutwikwa, ndetse ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'abasirikare bahaguye, ndetse n'ibikoresho bumvaga neza ko bije gukora itandukaniro ku mirongo y'imbere ku rugamba bikaza kurangira bibaye imfabusa. N'amakuru yaragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaje kugaragaza urwego rudasanzwe rwo gutegura ndetse no kwihutisha uru rugamba, ariko ntabwo ariko byabagendekeye kuko M23 yongeye kubitambika ndetse ibakubita haditanka ndetse nta mbabazi. Izi drone ntago zigeze zitanga umusaruro uretse kuzenguruka bikarangira zirashe mu baturage bari hafi ya Rubaya, hafi n'isoko neza ndetse aho benshi bemeza neza ko aba basirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora amakosa yo kurasa mu bice bituyemwe abaturage by'amahanga akomeje kugenda yamagana, ndetse na M23 igasohora amatangazo yerekana neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha by'intambara. Ubu tuvugana reka twambuke nanone tujye hakurya ku butaka bw'u Burundi gatoya, aho generali nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje gusa n'uwicariye intebe ishyushye ku magambo akomeje kugenda atangaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kuvuga amagambo yerekana neza ko nta numwe yizeye mu bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko inzego za gisirikare, aho uyu mugabo yagaragaye avuga neza ko udafitinga muri filozofiye cyangwa se uwumva atajyana nawe n'ibitekerezo bye yakabaye yegura hakiri kare. Ibintu benshi bafashe nko gufata Burundi akabugira karema ke, nyamara yirengagije neza ko ari kwitegura kwiyamamaza nanone nk'umukuru w'igihugu. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwishyira mu ntambwe 18 Minembwe hafi na Puezero, neza hagati ya Minembwe na Puezero ku Munara. Ahangaha habereye imirwano ikomeye cyane, aho M23 ndetse ifatikanyije n'amadubu bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana imiborogo ni myinshi, abasirikare 45 nibo imirambo yabo yagaragaye, ni abasoda b'u Burundi baguye muri iyi mirwano mu nkundura ikomeye cyane yo kurimbura Minembwe, ndetse bisa nk'aho ibi bisirikare byombi yaba FARDC na FDNB ya perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje umugambi ukomeye cyane wo kurimbura Minembwe ngo nta mbabazi. Ibintu birakomeye, ibintu biraza kugenda gute ko amaraso ari kumeneka cyane kuri ubu butaka? Ibi ndabikubwira nabyo muri aya makuru, ariko ndahita manuka gatoya ahitwa Sange M23 hari mu bice yarekuye hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uribaza ngo ninde wagarutse Sange kuza gukubitiza ingabo z'abarundi kuri uru rwego kugeza ubwo zongeye gusubira inyuma zirukanka amasigamana zigasiga bimwe mu bikoresho, mu gihe M23 itari kibarizwa muri ibi bice. Ibi byose ndabigusobanurira, ni story nyinshi cyane zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biturika biravuga hakurya mu Burundi, bisa nk'aho ibintu bitameze neza. Nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, ingaruka z'abasirikare be, amaraso ari kumeneka yatangiye kumubazwa. Ibi byose ndabigusobanurira makanya gato maze nkubwire byinshi cyane bigezweho. Ni ibintu bigezweho rero bisobanura ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo turahera muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri hirya ya za Masisi muri ibice, ariko ubwo turajya za Rubaya. Ahangaha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru bigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na M23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya M23 cyiteguye uru rugamba kuko bari bazi neza ko M23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi M23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za M23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. M23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara M23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko
amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko M23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje M23 binateralizwa bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba, ni agahenda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero 3 bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo M23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe. M23 ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? M23 amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za Rwirwano zifatikanyije na M23 bakubita bataba bariye ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya Rwirwaneho ndetse n'igisirikare cya M23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo ubwo abasore b'amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za M23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko M23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi. Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri ibice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko M23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Za ku gisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero, ndetse bisa nkaho byari ibitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambushi ibimodoka by'intambara itirasa byihuse cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari ba protocol izi ntwaro nuko abari bari muri ibi bimodoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi guhitamo, bagombaga gusohoka bamanitse amaboko. M23 kandi bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise habera bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyari kiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo kitaza kugenda gishimutwa hamwe n'ibindi. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitwaro ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa naho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kuhategera mbushi ku buryo bukomeye cyane. Intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye Tshisekedi, akaba ariho zinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira
M23 bifite amakuru kugeza zigeze aho igomba kuza kubatangirira. Ni inkuru zateye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'izi ntwaro. Nk'uko bigaragara ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora kurasa mu bivunge by'abasirikare ahantu ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa mu defense za M23. Ni agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23 isa naho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi ishize Tshisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze niba koko hatarimwe abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi cyane kwibaza uko iyi operation yateguwe ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi dasanzwe kontrola. Bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze kandi kabikora ku muvuduko udasanzwe, kuko kurasana kwa mazi iminota itarenze 20 gusa n'ubundi uretse indi minota igira nko ku 10 aho M23 yageze ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari hatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro ntize kuzitwara. Ibyaje gutuma nimwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se zitanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemuka M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, n'ukwibaza ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, maze bikaza kurangira aribo bagiye kubirashishwa. N'agahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse ku butaka ariko bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganya intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivuga neza ko bashobora kuba aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyuruzwa, ariko benshi bivugwa neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravugwa neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru. Byemezwa neza ko aribo babashije kugambana izi ntwaro zikaza gushyirwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano ariko bisa naho hari ibintu byari byiteguye ku buryo bukomeye cyane. Kubure ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba na backup cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande, ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. N'agahinda gakomeye kuri ubu. Biravugwa neza ko Tshisekedi nta yindi shu afite nyuma y'uko muzarubajya drone ze zo mu bwoko bwa CH4 zamaze kugenda zihanurwa. Nanone muri Kivu y'Amajyepfo amamodoka y'intambara biremereye cyane byamaze kugenda bimwamburwa. Agahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda baburira epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana era nyina ntiyumve nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Tshisekedi yemere ace bugufi asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze diplomasi ndetse na politike naho baramutsinze, uretse ko nta na kimwe asigaranye kugeza kuri iyi nshuro. General Sultan Makenga amashyi bavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda hangamura igisirikare cya leta ya Kongo bahanganye kuri uru rugamba. Ni drone bivugwa neza ko ebyiri zagombaga kuraswa haniya mu bice bya Rubaya, izindi ebyiri zikaza kwerekeza mu bice biri hafi n'umujyi wa Goma aho bashakaga guhungabanya umutekano ahari ibirindiro bya M23. Ubu tuvugana izi drone zabaye impfabusa, nta nubwo zigeze zigera ku ntego nibura na 1%. Ubu
ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirasimbukira mu kirere. Ubwirinzi bushya bugendanwa bw'ikirere burinda ibibombe ndetse n'aya madrone bwatangiye kugaragaza neza ko buri mu kazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ndayikubwira ndetse urasobanukirwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya M23 kiri gutanga isomo rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ku butaka bw'u Burundi ubwo turaba twambutse umupaka, tuvuge ko ingabo z'u Burundi zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo kuri ubu ngubu harimo abasirikare bagera ku 120 baresiste, ndetse ni ukuvuga ko bagize resistance mu gihe babwirwaga ko basabwa kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbuze uburyo nakoresha mw'iyo mvugo, nukuvuga ngo bafunze umutwe akaba bandi b'iki gihe, cyangwa se barahakanye bavuga neza ko batemerewe cyangwa se badashaka kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana amakuru yamaze kumenyekana neza ko bamaze gufungirwa mu magereza atandukanye, kandi byemejwe neza ko bamwe bashobora kuba baragumuwe na bamwe mu basirikare bakuru kugira ngo bakomeze kugenda bahangana na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva. Ubu tuvugana ibintu byahindutse, gufunga abasirikare barenga 100 bisa naho byateje umwuka mubi, ndetse n'abari kuri ubutaka bwa Kongo inkuru bayimenye basa naho bahagaritse urugamba. Ibintu ntago byoroheye perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bemeza neza ko ayo yariye ashobora kuza kuyaruka mu gihe yabacunze nabi. Ibi ndabikubwira, ariko ndanakubwira ibitero bikomeye cyane twirwaneho noneho ubwayo yongeye kwizamukira isanga ingabo za leta ya Kongo Puezero. Ubu tuvugana ni imiborogo kuri icyo gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa abenshi barebye ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'aya madu bavuga neza ko atari yonyine, ahubwo yari ari kumwe n'intare za Sarambwe batunguye izi ngabo za leta ya Kongo hafi na Puezero, birangira zirukanse amasigamana. Ni inkuru zigezweho zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya, aho M23 yaboneye amadrone ndetse ikaza no kubona uburyo bw'ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo M23 yabonye amadrone izajya ikoresha mu kirere, ariko ibona n'ubundi buryo bushya bwo kurinda ikirere cyayo kuba cyakinjirwa ndetse kikatakwa n'amadrone ku buryo bworoshye. Ubu rero tuvugana bisa nkaho yahiye ijanja. Ni ukuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaradominiye mu bijyanye n'ikirere, ubu nacyo kiri kwicara kikiga bitewe n'ibyo M23 iri kugenda ikora. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri bongeye kurira yo kwarika nyuma y'uko drone zigera kuri 4 zose zahanuwe hafi mu masaha amwe. Ibintu benshi bemeza neza ko intare za Sarambwe ziri gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza imbaraga mu buryo budasanzwe. Benshi baravuga neza ko M23 muri ubu buryo yatanzemo isomo rikomeye cyane, aho izi drone zahanuriwe hafi na Rubaya, ndetse izindi ebyiri bivugwa neza ko zerekezaga hafi n'ibice bya Goma kugira ngo bize kugenda birekura ndetse ibibombe biremereye cyane hari ibirindiro by'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana M23 kimara guhanura aya madrone, abasore bahise bagira morali ikomeye cyane kubera ko bamaze kubona neza ko ubwirinzi bw'ikirere bushya bwazanywe ndetse bugendanwa. Nk'uko ejo twakweretse uko bimeze, hari ikimodoka kinini cyane kimeze nka tanka z'intambara cyesitayeho antene ndetse n'ibimeze nkaho ari iminara hejuru. Benshi bemeza neza ko ari ryo tumanaho rikoreshwa mu buryo bwo guhanura izi drone ndetse n'ibisasu bikaza kugenda binetralizwa bigahinduka ubusa, ndetse byaje kugaragara neza ko M23 ibi yabikoze nyuma yo kurasa ubwirinzi bwa difo bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza ko bari kugorwa ndetse bagatungurwa n'ibishya M23 iri kuzana, by'umwihariko muri ibice bya Rubaya bisa naho biherereyemo amabuye y'agaciro menshi cyane. M23 ikomeje kugaragaza neza ko ibi bice yabiryamyeho ndetse yakomeje kugenda ibitsimbararaho. Abasirikare benshi cyane bo muri uyu mutwe wa M23 bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu buryo budasanzwe, aho bakomeje kugenda bakoresha iri koranabuhanga mu buryo twakita ko ari uburyo busa naho buri gutungura iki gisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko rero Tshisekedi ari gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse ariko na diplomasi akaba akomeje kugenda agarikwa, nk'uko biri kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo mu by'ukuri urugamba aho rugeze ubu rusa naho rwatangiye kumugora, akaba yatangiye kongera kwiyambaza abo yagiye asezeranya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Nyamara
bikaza kurangira ntacyo bamumariye kuko bose basa n'abamaze kumutererana. Reka twigire ku butaka bw'u Burundi hari kuvugwa bombori zikomeye cyane, aho Generali Evariste Ndayishimiye uteze igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashyirwa ku gitutu ku buryo bukomeye cyane, n'igisirikare cye gikomeje kugenda kimwereka ko ibyo arimo bisa naho ari ibintu bidakwiye. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda yerekwa n'abaturage ko batifuza ndetse barambiwe kubaho kuri puresha y'igisirikare cyabo, nyuma y'uko hari abasirikare barenga 120 banze kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo, aho boherejwe nk'uko abandi basanzwe boherezwa baturutse ku butaka bw'u Burundi. Aba rero bivuga neza ko bafashe umwanzuro wo kubafungira mu magereza atandukanye, ariko icyateye inkeke si ukubafunga, ahubwo biravugwa neza ko aba basirikare harimo abigumuye ku itegeko ry'abakuru bari gukorana. Bivugwa neza ko ari uguhima perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo akomeze kugenda ajya kuri puresha nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse bisa nk'aho ari ibintu byagiye bipangwa mu buryo butandukanye. Byamaze kugenda bimuhinduka. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yabuze yacira n'ayamira, ni mu gihe yahamagawe na Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cy'u Bugande, akamubwira neza ko ibyo ari gutekereza naramuka bigerageje azabaga akifasha, kuko yakisanga intambara mu minota itarenze 30 iri kurwanirwa hariya za Bujumbura. Suko gusa byahise birangira, ahubwo na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto nawe yongeye guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi amubwira neza ko ubuhungiro bwo azabumwemerera, ariko azabasize abaturage be mu kangaratete kuko atabona neza ko igisirikare cye gishobora guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bemeza neza ko yaje gusanga ashobora kuba yari yashutswe n'igihugu cya Kongo ndetse n'Ububirigi, dore ko yari yamaze no kubashyiriraho kondisiyo zikomeye cyane z'intwaro zirimo drone ndetse n'ibindi ngo by'ubwirinzi bw'ikirere bazamuha. Aha rero hagiye hagaragara ibisa nkaho ari ukutumvikana mu bayobozi b'u Burundi, ndetse bamwe bagiye bitandukanya n'uyu mugambi wa perezida w'igihugu cy'u Burundi wavugaga neza ko azatera u Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu rero bisa nkaho byamuhindukiye nabi cyane. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ntabwo yorohewe na gatoya. Ibihugu bigera kuri 5 byo muri East Africa ndetse n'ibihugu bitandukanye bari inshuti bamaze gushwana, bitewe nuko bigaragara neza ko bakomeje kumwihanangiriza ku bijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, kandi bikagaragara ko aba basirikare b'u Burundi bari muri bamwe mu bari kugira uruhare rukomeye cyane mu kwica abanyamurenge, Mikenke na Minembwe kugeza kuri ubu ngubu, aho bakomeje gukorerwa iyicarubozo. Imyigaragambyo ikaba inakomeje mu bihugu bitandukanye by'i Burayi ndetse n'ahandi habarizwa abakongomani bakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bakabaye bahagarika ubu bwicanyi bari gukorera abanyamurenge. Kuri ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko ibi byose byakomeje gututumba, bikaba biturikiye kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse wisanze ari gushinjwa n'ibyaha bitandukanye birimo iby'intambara nk'uko bigaragara. Amakuru agezweho arasobanura neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Generali Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atarebwa ijisho ryiza n'ibihugu bibanyi byose, uretse perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bakomeje kugenda bagaragara nkaho bagicuditse, ndetse bisa nkaho bafitanye deals zikomeye cyane bagenda bakorana. Ari nabyo uyu mugabo bivugwa neza ko utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashwaniraho na bagenzi be, kuko bigaragara neza ko hari umubare munini cyane w'abasirikare woherezwa kuri ubutaka bwa Kongo mu rugamba, aho baba bagiye gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bigakorwa mu buryo bw'amanyanga budasobanutse nk'uko bigenda bitangazwa. Kuri ubu rero hakomeje kugenda havugwa igisa nkaho ari ukutumvikana. Perezida w'igihugu cy'u Burundi we asa naho yicariye intebe ishyushye, kuko bamwe bavuga neza ko ibihugu bibanyi, ubwo ni ibihugu bituranye n'u Burundi hafi ya byose, uretse perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda nyine agaragaza neza ko perezida wa Kongo we ari inshuti ye magara. Abandi bose bakomeje kumwihanangiriza bamusaba gukora igishoboka cyose agakura aba basirikare kuri ubu butaka bwa Kongo, cyangwa se nawe akaba yafatirwa ibihano bikomeye cyane, kuko kugeza kuri ubu we afatwa nk'uwateye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge bakomeje kwihaniza leta y'u Burundi, kandi bakomeje kugaragaza neza ko hari abasirikare bayo bagiye bagwa kuri ubu butaka, abishwe na 23 ndetse n'abishwe na Twirwaneho
aba bose bakomeje kugenda baborera kuri uyu musozi. Ibi rero bigakomeza kugenda bigaragaza neza ko Perezida Tshisekedi akomeje kugenda asa n'uhenda ubwenge Perezida w'u Burundi, nawe akamwohereza mu ntambara, mu gihe abarundi mu by'ukuri bari bamaze igihe biturije nta kibazo na kimwe bafite, ariko bikaza kurangira Perezida wabo abashoye abarundumuriye mu ntambara, kugeza kuri ubu ngubu byanagoranye ngo babe bayikuramo. Ku murongo wa telefone ubwo Perezida w'igihugu cya Kongo yavuganaga na Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya ndetse na Perezida Yoweri Kaguta Museveni utetse igihugu cya Kongo, bihanangirije uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo Tshisekedi, bamubwira neza ko ibyo bari gukorera abanyamurenge bishobora kubagaruka mu gihe gitoya, ari nako bihanangirije ku buryo bukomeye cyane Perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugenda agaragaza abasirikare be bambuka ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'umupaka wa Gatumba n'ibikoresho bikomeye cyane, aho n'ibyaturukaga i Kinshasa byanyuzwaga hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ibi byose bikaza gufatwa nk'aho Perezida w'u Burundi ari umwe mu bahedinze ibikorwa byo kwica abanyamurenge. Kuri ubu rero yamaze gukomanyirizwa ndetse yashyiriweho ingamba zikomeye cyane, ndetse arimo arafatwa nk'umwe mu bakomeje gupromotinga ndetse no kuba bateza imbere iyi ntambara iri ku butaka bwa Kongo, kuko akomeje kugenda agaragaza ndetse n'ingabo ze bakomeza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare, nubwo bamwe mu bayobozi b'u Burundi bayoborana n'uyu mugabo General Evariste Ndayishimiye batabyumva ndetse batanabyemera gukomeza kohera abasirikare kuri ubu butaka, ariko we bisa nkaho yakomeje kugenda akomeza kuvunira ibiti mu matwi. Kugeza kuri ubu bisa nkaho batangiye kumukorera ibyo kumwumvisha, kuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu we asa naho yicariye intebe ishyushye, nawe yabuze amahitamo. Ashobora kuba yari Tshisekedi yarabuze uko akaruka bitewe n'amasezerano bafitanye. Ibi gitutu cyaturutse imbere mu gihugu noneho cyatangiye guturuka no mu bihugu bibanyi, bisa nkaho uyu mugabo atari buze koroherwa mu mugambi mubisha wo kugerageza gutembagaza ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye, Perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko hari benshi batifuza ko yakiyamamariza nanone kuyobora iki gihugu. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi umwaka utaha, ndetse bisa nkaho iminsi yatangiye kugenda, aho bamwe batangiye gutega uyu mukuru w'igihugu imitego myinshi cyane, bisa nkaho uyu mugabo bari kugerageza kuba bashaka kumutembagaza ku butegetsi cyangwa se bakaba banamugirira nabi. Ibimenyetso bigera kuri 3-4 bigaragaza neza ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho adatekanye, maze bamwe batangiye kugenda babihuza na mama 23 ikomeje kugenda imwibutsa ko yakaba yaza gushyingura abasirikare be imirambo yabo yandagaye ku misozi ya Mikenke na Minembwe, kugira ngo umunuko uri muri ibicuze kugenda ugabanuka, dore ko abaturage bagaragaza neza ko nta maboko babona yo gushyinguriza ingabo z'abarundi mu gihe zari zije kubacyucyura ndetse no kubarimbura, ariko bikaza kurangira bo baguye muri uru rugamba nk'uko byagaragajwe, nubwo kandi bagiye bakora ibitero bitandukanye byahitanye abaturage. Bisa nk'aho abaturage bakomeje kugenda abinubira ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi kuri ubu butaka. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru aturuka hakurya ku butaka bw'u Burundi neza i Bujumbura katikati baremeza neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubw'impamvu zigera kuri 3 hafi enye nkuko babimusobanuriye yarashatse kweguzwa ndetse kugira ngo abahagaritswe ku nshingano ze, ariko guhagarika umukuru w'igihugu ni ibintu bidashoboka ndetse bisa naho bigoye. Ikigaragaza neza ko inkuru ishobora gusohoka isaha ku isaha, benshi bakaza gutungurwa. Niki kiri gutuma Perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi batifuza neza ko ashobora kongera kuyobora iki gihugu? Niki kiri gutuma bamwe bamutega kuba yarohereje abasirikare ku butaka bwa Kongo? Niki kiri gutuma bamwe bamutega kuba akorana na Tshisekedi bigatuma yohereza abasirikare ku kiguzi bivugwa neza ko ari icye bwite? Niki kiri gutuma uyu mugabo ategwa imitego kuba yaravuze ko azatera ibihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'u Rwanda? Ibi byose bikaba bitangiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Niki kiri gutuma bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeza kugenda bamutega imishibuka, ariko akaza kugenda ayisimbuka, ariko bemeza neza ko isaha ku isaha ashobora kuza kumvikana inkuru mbi? Ubu tuvugana biravugwa neza ko mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
hari habereye ikimeze nka kudeta, ariko uyu mugabo Imana ikaza kumugumishaho akaboko. Ubwo ndavuga nyine cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko amakuru yakwirakwiriye kuri rezo sosiyo. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo bagaragaraga nk'inshuti ye magara nabo batangiye kugenda bamuhinduka. Ibi biri kugenda bigaragazwa n'amagambo yagiye ashyirwa hanze na bamwe mu banyapolitike bakomeye, ndetse bisa nkaho bari basanzwe bavuga rumwe n'iyi leta cyangwa se n'ubutegetsi bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko bagasa nkaho bamaze kugenda bahindura imvugo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragarizwa ko ashobora kuba atishimiwe n'abamuri hafi, nk'uko bakomeje kugenda bamutega imitego. Uribaza ngo byagenze gute? Biravugwa neza ko abayobozi bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ndetse hakaza kubamo na minisitiri w'ingabo, aribo bamwe mu bari bafite uruhare runini cyane mu kugerageza guhirika ku butegetsi perezida w'iki gihugu. Ariko kandi harimo n'abandi bivugwa neza ko ari ibikomerezwa by'abacuruzi bakomeye cyane za Bujumbura, ndetse bisa nkaho bafite ijambo rinini cyane muri iri shyaka riri ku butegetsi, ndetse bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe mu bo bari basanzwe bafatana ibyemezo bijyana mu nyungu zabo bwite, bisa nkaho yabashyize ku ruhande, aribo batangiye kugerageza kumubirindura nk'uko byagiye bitangazwa. Abakire cyangwa se abajejetafaranga bamwe na bamwe batera inkunga cyangwa se bakanafasha ku buryo bukomeye cyane iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi, bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashobora kuba baramaze kugira undi bimika nkaho ariwe bakorana bya hafi, kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agerageza kenshi kubereka neza ko atakibitayeho nyuma y'uko amaze kugira imbaraga zisa naho zikomeye cyane. Aba rero barakorana ku buryo bwa hafi na bamwe mu basirikare bivugwa neza ko nabo bafite ijambo rikomeye cyane. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe n'uyu musirikare General Evariste Ndayishimiye, benshi bavuga neza ko akiyoboye gisivile, kuko imyanzuro agenda afata isa naho igaragaramo ibintu bisa nkaho ari ubusivile bwinshi cyane, ariko bemwe siko babyumva, kuko bagaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi uko kigenda mu iterambere ariko cyakabaye kigenda. Ariko nanone bamwe mu barwanya leta y'u Burundi bivugwa neza ko bagaragaza neza ko leta y'u Burundi ikora ibinenegwe, ndetse igenda ifata imyanzuro ituma u Burundi budatera imbere, ndetse bukagenda budindira mu iterambere. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari gusabwa ubusobanuro ku bijyanye n'ibyo yakoreye u Burundi muri manda zitambutse. Bamwe bavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu asa naho adafite byinshi cyane byo kumurikira abaturage kugira ngo bamugirire icyizere. Ibi rero hari abari kubyifashisha, bari bashatse kumuhirika ku butegetsi nyuma yo kumuhata ibibazo bijyanye n'impfu z'abasirikare b'u Burundi. Ubu umubare ukaba waragabanutse ku kigero cya 7%. Ibintu bisa naho biteye ubwoba. Igisoda cy'u Burundi cyose hafi 10% byagaragaye neza ko bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo. Aba ni abamenyekanye babaruwe. Hari n'izindi raporo zigaragaza neza ko ari umubare munini cyane urenze uyu kure, ndetse ari uko bagiye bagerageza guhisha iyi mibare mu buryo bwo kugira ngo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeze kugenda aba safe, ndetse yicara mu ntebe ye nk'uko bisanzwe. Perezida w'igihugu cya Kongo asa naho ntacyo ari gufasha uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi wugarijwe na bamwe mu bo bayoborana, ndetse benshi bavuga neza ko byari kugira inzira akaba ari kurwanwa n'abari hanze y'igihugu, ariko kuba ari kurwanwa ndetse ategwa imitego itandukanye nabo bari kumwe muri izi ntebe zifata imyanzuro ndetse n'ibyemezo ku butaka bw'u Burundi, bamwe bemeza neza ko ari bibi cyane, ndetse bishobora kumugiraho ingaruka kurusha igihe icyo ari cyo cyose. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha, ariko bamwe barabona ko hashobora kuzabamwo ibitangaza n'ibitendo bikomeye cyane mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yaba atowe cyangwa se ntanatorwe, kuko abari kumutega imitego nabo bafite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu, ndetse bakomeje kugenda babigaragaza. Ubwo abaturage bo basa naho batari kugaragara muri ibi bikorwa, ndetse bisa naho bitarashyuha cyane, ariko bisa nkaho ibyo abari gukorera Neva bari kubimukorera kugira ngo bamwangishe abaturage.
ride presidentielle bashinzwe kurinda nyine umukuru w'igihugu hariya ku butaka bw'u Burundi yishwaho bivugwa neza ko uyu mugabo nyuma yo kwicwa hari hagamijwe kugaba igitero gikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko biza kurangira bitagenze nk'uko ababikoze babyifuzaga. Ni biki bibaye ku buryo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangiye gutegwa iyi mitego mu gihe ari mu myiteguro yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe kuba ku butaka bw'u Burundi mu minsi yenda kuza, aho ubu tuvugana hatangiye kugaragara ibimenyetso by'uko harimo abatifuza perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibimenyetso bigaragaza neza ko batangiye kugenda bamutega imitego bisa nkaho byatangiye kujya hanze. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kumutega imitego myinshi cyane, harimo abagenda bamutega imitego y'uko abasirikare bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bakabaye bavayo, ndetse icyatumye hagaragara kwigumura kw'abasirikare benshi cyane bivugwa neza ko bajoyininze umutwe wa Red Tabara ubarizwa mu ishyamba rya Kibira, ndetse bikavugwa neza ko harimo abakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi bashobora kuba bigizemo uruhare n'akaboko gakomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kuba bata inshingano. Ibi byose bikaba biri kugenda bigira ingaruka kuri uyu mukuru w'igihugu ukomeje kujya kuri pressure ikomeye cyane ndetse n'igitutu, ndetse aho abo bayoborana batamworoheye, ariko byakubitaniraho na mama 23 ndetse na twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugenda zimuhamagara zimwibutsa ko yaza gucyura imirambo y'ingabo ze yohereje ku butaka bwa Kongo Minembwe na Mikenke, ko imisozi yatangiye kunuka bitewe n'imirambo yandagaye kuri aka gasozi. Ibi nabyo bikamushyira ku gitutu gikomeye cyane. Mu by'ukuri perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwugarijwe ku buryo bukomeye cyane. Ibimwugarije nta bindi ni abamuri hafi basa naho batari kumwifuza ndetse no kumwiyumvamo, ibyatumye anongera uburinzi ndetse akaza umutekano we bwite ndetse n'aho akorera. Ubu tuvugana ku ngoro y'umukuru w'igihugu bisa nkaho hamaze kongerwa abasirikare bashya barinda umutekano, ndetse bivugwa neza ko no ku ngoro inshingamategeko hose hamaze kugaragara abarinzi bashya mu buryo butari busanzwe. Ibi byose bigaragaza neza ko uyu mukuru w'igihugu ari gukora igishoboka cyose ngo yirinde abashaka kumuta mu mitego, ariko kandi ibitero bisa naho biri guturuka hanze nabyo bigenda bimushyirishamo mu bijyanye na politiki na diplomasi, bisa nkaho nabyo biri kumutega iminsi mu bijyanye no kuba yatorerwa kuba umukuru w'igihugu nanone kuri iyi nshuro. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu akaba ari we nshuti magara uyu mugabo asigaranye, bisa nkaho nawe ntacyo ari kumufasha kuko nawe bivugwa neza ko atorohewe nyuma y'uko mama 23 ikomeje kugenda igaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye byo kuri ubu butaka bwa Kongo. Tshisekedi nawe akaba ahangayikishijwe no guhangana n'ibi bitero, ndetse kugira ngo arebe ko akisubiza bimwe mu bice by'ingenzi yagiye abwira abazungu ko afite kugira ngo bamuhe intwaro ndetse n'ibindi, maze ngo nabo amabuye y'agaciro nka rubaya, ariko bikaba byarananiranye. Ibintu ntago byoroshye. Reka twinjire neza ku rupfu rw'uyu mujepe cyangwa se umwe mu barindaga perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kwicwa aciwe umutwe. Uyu mugabo yiciwe Igitega cyangwa se hariya mu ntara ya Gitega mu mujyi wa Gitega nyine, ngira ngo murabizi neza ko umujyi wa Gitega ni umwe mu mijyi benshi bemeza neza ko ushobora kuba urutana Bujumbura. Banemeza neza ko umukuru w'igihugu ariho akunze kubarizwa cyane kurusha kuri hedikota nyine Bujumbura ifatwa nkaho ari we murwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi, kandi ibi ngibi bigaragazwa n'inyubako ndetse n'abishoboye barimo abakire ndetse n'abanyepolitiki batuye hano mu Gitega. Aha rero niho uyu mugabo yatiriwe umutwe. Bivugwa neza ko umukuru w'igihugu yendaga gutambuka muri izi nzira, ndetse hakaba bamwe mu basirikare bakomakomeye bagombaga kuba bari ku mihanda bagenda bacunga umutekano mu buryo busa naho buteruye bigize nk'abaturage. Bivugwa neza ko umwe mu bari bari kuneka ndetse bashoboraga kuba afite gahunda yo guhungabanya umukuru w'igihugu ashobora kuba yahawe sinyare ko yegerewe n'umujepe umwe mu barinda umukuru w'igihugu, aho yaje kugenda amukurikirana nyuma y'uko imodoka yari itwaye umukuru w'igihugu yamaraga gutambuka. Birumvikana abaturage baba ari benshi hafi n'umuhanda, niho uyu mugabo bivugwa neza ko yaje gusangwa mu ikaritsiye neza hafi n'umuhanda yaciwe umutwe. Ibintu benshi cyane bakomeje kwibaza, ese byakozwe nande? Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko hari gukekwa bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone ubu nta kimenyetso kiragaragara simusiga. Abandi bakavuga neza ko
ari bamwe mu barwanyi ba Red Tabara batangiye kugenda bacengera nyuma y'uko hari abasirikare benshi cyane bamaze kugaragara basohoka muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB bakigira muri izi nyeshyamba. Abandi bati ni M23 ariko hakibazwa uko yaba yageze hano Gitega nabyo bikaba inshoberamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu iperereza mu gihugu cy'u Burundi rirakomeje, nta gishya ntacyo riragaragaza, ntacyo riremeza nk'uwaba wafashwe cyangwa se ukekwa. Gusa bamwe baragenda bavuga ibyabo bagendeye nuko iyi scenario yagenze. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kubona imitego myinshi cyane imunyura mu maso ndetse yakabaye imuhitana, aho benshi bemeza neza ko ari umwe mu bari kuri pressure kugeza kuri ubu ngubu. Igitero gikomeye cyane cya twirwanaho ku ngabo z'abarundi na FARDC hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo neza Mikenke, hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho bafatikanyije na M23 bahangana ku buryo bukomeye cyane n'abarundi ndetse na Wazalendo. Gusa byagaragaye neza ko abasirikare ba Wazalendo n'abarundi bahungiye mu ishyamba rya Mikenke nyuma yo kuraswaho urufaya rukomeye cyane n'igisirikare cya M23 ndetse na twirwanaho bari bamaze kujya mu ngamba. Ntabwo ndi bugume muri Kivu y'Amajyepfo gusa ndakwambukana hakurya za Rubaya nkubwire neza ko ibice bitandukanye bya Rubaya hariya za Gatoyi hariya muri secteur ya Masisi ibice bitandukanye bikomeje kugenda naho bibamo imirwano ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha imbaraga zishoboka zose ngo zikigarurire ibi bice bya Rubaya. Nk'uko bigaragara ubu imirwano iri kubera mu birometero bigera kuri 25 gusa uturutse Rubaya, ariko kandi bigasa nkaho M23 yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro neza hose. Ndakubwira ibiri kwabera, reka twinjirane n'iyi nkuru ikomeye yemeza neza ko leta y'u Burundi by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bombori zatangiye ku buryo bukomeye cyane. Namakuru agezweho kandi yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gisa naho gicikamwe ibice. Ubusanzwe abasirikare 10,000 n'umubare munini cyane ku buryo kuba wawutakaza mu gisirikare bari ibintu biteye ubwoba ndetse bishobora kugushyira ku gitutu ndetse ukaba wahirikirwa ubutegetsi ku buryo bworoshye. Bigaragara neza kandi ko aba basirikare batahuje umugambi bonyine, kuko isa n'isa ashobora kugaragara abandi basirikare basha gucomoka igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB nk'uko bigenda bitangazwa n'abasirikare. Bivugwa neza ko bagumuwe na bamwe mu bategetsi b'u Burundi ariko mu nzego za gisirikare basa naho batifuriza ikiza General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye uteze igihugu cy'u Burundi kuri ubu ngubu ukomeje kugenda ashyirwaho igitutu ndetse bamwe bashaka kumugandagura ngo babe bamuhirika ku butegetsi. Kuri ubu ngubu rero abasirikare bafashe iya mbere baza kuva mu gisirikare. Bivugwa neza ko babarirwa mu mubare 10,000 kandi igitenkeke nuko baturutse mu mabataliyani atandukanye. Igisa nkaho habaye ikimeze nka sensibilisation ikomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kwikura muri iki gisirikare, ndetse ibingibi kandi byagaragajwe nuko aho bagiye habaye nkaho hakozwe barracks ikomeye cyane ku buryo igisirikare cya leta y'u Burundi gishobora kwisanga kiri mu ntambara ikomeye cyane. Ariko si intambara yarwanwa gute ko bivugwa neza ko no mu basirikare bandi benshi barimo bafite gahunda yo kuba bacomoka uyu mugabo. Biravugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko yagiye yohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, none bikaba byamaze kumucanga kuko akomeje kubwirwa kuzana abashyingura abasirikare be. Imirambo yabo ikomeje kugenda inuka mu misozi itandukanye hariya ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo nka za Mikenke ndetse na hafi na Minembwe ahitwa Kabunambo. Hose abarundi bagiye bashyingurwa mu byobo mu mva rusange. Bivugwa neza ko abaturage babangamiwe n'umunuko ukomeye cyane, ndetse M23 nayo ikongera kubishimangira binyuze mu musirikare ukomeye cyane uyoboye ingabo za twirwaneho. Nawe yavuze neza ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwicara ikareka kumarira abana bayo muri iyi mirwano kuko nta mbabazi bazagirirwa. Ibi rero nibyo byakomeje gutera u Burundi kuba bwacikamo ibice ku buryo perezida w'igihugu cy'u Burundi bari kumwumva ari mbarwa mu gihe ubusanzwe yicaga agakiza. Bivugwa neza ko abasirikare bamaze kuba bamutoroka bigiriye mu ishyamba rya Kibira aho